Salibonani bathandekayo endaweni ezijiyeneyo lapho elingizwa khona. Ngithanda ukulibingelela kuntshumayelo yethu yanamhlanje. Ngilibingelela lonke ngegama lenkosi yethu UJesu. Isihloko sentshumayelo yethu sanamhlanje sithi sona UJesu ngehola lokwahlulelwa. UJesu ngehola lokwahlulelwa. Asikhothamseni amakhanda sikhulekeni. Baba othandekayo sezulwini, siyabonga Nkosi ukuthi siyaphila. Siyabonga umusa wakho. Siyabonga ukubana ulokhe uphethe intambo zokuthungamela thina lezimuli zethu. Nxa siyakuthi singene elizwini lakho eliyingcwele, ngikhulekela ukuthi angani umuntu lomuntu endaweni ezijiyeneyo ngezigaba zethu zokuphila lapho esizwa khona leli lizwi, angani lingaba letha ukududuzeka kithi, lilethe ukuqina, lilethe ithemba, lisilungiselele umbuso ozayo ngokwakha izimilo zethu. Ngumkhuleko wami wokukholwa, khuleka ngithembele kuJesu wasifelayo. Amen. Ivesi yethu eza kusithungamelela nguSambulo 14, ivesi ngelika 6 lo 7. Asibaleni sonke iBhayibhili. Tingabona enye ingilosi indiza ezulwini inevangeli eliphakade ukuba ishumayele kwabakhileyo emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemideni nezilimi nabantu. Yathi ngezwi elikhulu, mesabeni uThixo nimbonge ngokuba isikhathi sokwahlulela kwakhe sifikile. Nimdumise yena owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. uJohane uthi nxa ebhala lapha kuSambulo, ubhala eboniswa ingilosi zindiza emkhathini zithwele ivangeli elingapheliyo, indaba ezinhle ezingapheliyo, indaba ezinhle ezimi ingunaphakade. uNkulunkulu bathandekayo, nxa sibala elizwini lakhe, ngiyananzelela ukubana kulezinto ezinengi azibiza ngokubana zimi ingunaphakade. Nxa ngingakhangela kafitshane ezinye zezinto ezithathekisayo uNkulunkulu athi zimi ingunaphakade. Singafunda uIsaiah 40 ivesi ngelika 8. uJehova uthi izwi lakhe limi ingunaphakade. Uthi yena uIsaiah, utshani buyabuna lembali iyavuthuluka, kodwa izwi likaNkulunkulu limi ingunaphakade. uMathewu 24 ivesi ngelika 35 uthi kungadlula izulu lomhlaba, kodwa ilizwi likaNkulunkulu ngeke lidlule, ngoba izwi lakhe limi ingunaphakade. uJohane 3 ivesi ngelika 16 ukhuluma ngokunye okumi kunaphakade okuvela kuNkulunkulu. Ukhuluma ngempilo engunaphakade, ukubana laba bakholwa kuNkulunkulu baza kwamkeliswa impilo engunaphakade. uJohn 17 ivesi ngelika 3 uthi nanku ukuphila okungunaphakade, ukwazi uNkulunkulu lokwazi uJesu othunyiweyo. uNkulunkulu bathandekayo, ezintweni zakhe ezimi ngunaphakade ulayo impilo engapheliyo. uNkulunkulu njalo ezintweni zakhe ezimi ngunaphakade uJehova ulombuso futhi ongapheliyo. Lwana owaboniswa kunkosi yaseBhabhiloni uNebukadneza nxa wayechasiselwa nguDanyeli,
uDaniel isahluko ngo-2 ivesi ngelika 44 uthi yena nxa ekhuluma uthi ezinsukwini zalawo makhosi ekupheleni komhlaba ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wezulu uyakumisa umbuso oyakuma ingunaphakade. uNkulunkulu bathandekayo ulombuso zayo, umbuso ongunaphakade. Kulowo mbuso siyafunda elizwini ukubana kakulabuhlungu. Kulowo mbuso siyafunda ukubana akulazinsizi. Kulowo mbuso siyafunda ukubana akulakukhathazeka. Kulowo mbuso siyafunda elizwini likaMlimu ukubana akulakwehlukana. uJehova ulezinto zakhe ezimi ingunaphakade. Namhlanje sifunda ngevangeli elimi ingunaphakade. Indaba ezinhle ezimi ingunaphakade. Injongo kaNkulunkulu yokulungisa uhlupho lwesono. uNkulunkulu uhlupho lwesono wajonga kusukela ingunaphakade yasendulo ukubana lulungise ngendaba yevangeli elingapheliyo. uJesu wakhuluma ngalo leli vangeli kuMathewu 24 ivesi ngelika 14 ukubana leli vangeli liyakuchunyayelwa ezizweni zonke, ebantwini bonke, libe ngufakazi andukubana kufike ukuphela. Ivesi yethu bese isithi yena ihora lokwahlulela selifikile. Now inziki inhliziyo yevangeli leli lingapheliyo eliphethwe inglosi yakuqala, inziki yalo ludaba lwehora lokwahlulela eselifikile. Indaba emqoka, indaba eqhakathekileyo yindaba yokubana ihora lokwahlulela lifikile. Indaba yesiphangiphangi okumele siyamukele ngezinhliziyo zethu zonke yikubana ihora lezulwini lokwahlulela selitshayile, selifikile. Indaba eqhakathekileyo yikubana inkantolo yasezulwini, umthethwandaba wasezulwini usuhlezi. Isikhathi sokuthonisiswa sesifikile, siphakathi kwehora lokwahlulelwa. uJesu uphakathi kwesikhathi sokwahlulelwa. Leli hora lokwahlulelwa lifanana lendaba leyana esiyithandayo, indaba uNkulunkulu ayelungisa ngayo iproblem, uhlupho lwesono eBhayibhelini elidala ku-Old Testament, esasiyibiza ngamabala esikhiwa ukubana yi-Day of Atonement, usuku lokubuyisana. Kwakusithi nxa kulusuku lokubuyisana, uIsrayeli wayezilungiselela umuntu lomuntu ahlole inhliziyo yakhe, avume izono. Sesiphila esikhathini esifana laleso ukubana uJesu umpristi omkhulu usesendaweni yokusahlulela, usesehoreni lokusahlulela. Ozihlobo ezithandekayo, siyakhumbula ukubana eBhayibhelini uNkulunkulu izikhathi zonke unikile izixwayiso ngokwahlulela. Ungafunda uGenesis 6 ivesi ngelika 1 wehlelayo mhlawumbe uziyefika kuvesi ngelika 18. Siyafunda ukubana uNkulunkulu engakabhidliza umhlaba ngozamcolo ngamanzi amaningi, wathumela udaba kuNowa ukubana Nowa batshele abantu ukubana kulokwahlulela okuzayo, ngoba abantu sebephila belahlekile entandweni kaNkulunkulu. uJehova engakahluleli uyathumela bathandekayo isixwayiso sokubana abantu balimuke baphenduke. Ungafunda njalo kuGenesis 18 ivesi ngelika 16 usiya ku 33 sifunda ngoNkulunkulu esethekelela iSodoma leGomora, edlula kuAbraham, emtshela uAbraham ukubana ngiya eSodoma leGomora ukuyayibhidliza ngoba isikhalo sabo sesono sabo sesifinyelele ezulwini. Ngakho ke kusobala embhalweni eyingcwele ukubana uJehova bathandekayo engakenzi lutho uyazisa umhlaba. Ngaleso sizathu namhlanje ekuseni
Siyafunda ukubana uNkulunkulu uyasazisa ngehora eselichayile, ihora lokwahlulela. Now, kuhora leli lokwahlulela kule ndaba ezinhle ngoJesu. Kule ndaba ezimnandi ngoJesu. Yizo izindaba engifisa ukubana ke sigcile kizo okwemzuzwana nje emfitshane. Indaba ezimnandi ngoJesu kuhora lokwahlulela. Nxa siphakathi kwecourt, siphakathi kwenkantolo, sisesikhathini sokuthonisiswa, nxa amabhuku ephenywa evulwa, kule ndaba ezinhle kimi lawe ngoJesu umsindisi wethu. Udaba lokuqala olumnandi ngoJesu yikubana kuleli hora lokwahlulelwa ku divine court, kunkantolo yasezulwini, uJesu nguye umahluleli. Ungafunda lami kuzenzo imisebenzi mu-17 ivesi ngelika 31 uyasitshela umsebenzi lapha uLuka nxa wayebhala ukubana uJesu nguye umahluleli. Sukela kuvesi ngelika 30 lo 31 uthi uThixo wazibekezelela izikhathi zokungazi, kepha kalokhu uyala abantu bonke ezindaweni zonke ukuba baphenduke, ngokuba umisile usuku ayakwahlulela ngalo izwe ngokulunga, ngomuntu ambekileyo waqinisa kubo bonke ngokumvusa kwabafileyo. Uthi yena uLuka nxa ebhala uNkulunkulu ubeke usuku lokwahlulela oluzayo. Lolo suku uyakwahlulela ngalo izizwe zonke ngokulunga. Bese sithi ukwahlulela lokhu ukubekile uNkulunkulu ekuqinise ebantwini bonke ngalowo muntu amvusa kwabafileyo. uJesu bathandekayo nguye umahluleli. Ungafunda uDaniel ngu7 ivesi ngelika 9 usiya ku14 sibona ukwahlulelwa kuthatha indawo ezulwini. Umdala wezinsuku ehlala phansi, izinkulungwane lezinkulungwane zezingilosi zisiza phambi kwakhe. Bese sithi yena uDaniel kwase kusiza omunye ofana lendodana yomuntu, uJesu ngokwakhe weza phambi kukaThixo ezothatha umsebenzi wokwahlulela osuqalisile. So silethemba elimangalisayo, silezi ndaba ezinhle ukubana umfowethu omdala nguye ongumahluleli. Lo uMikha ngu5 ivesi ngelika 2 othi usuka kungunaphakade yendulo ingunaphakade lengunaphakade. uJesu ngokwakhe bathandekayo nguye umahluleli wethu. Zindaba ezinhle ezimangalisayo lezi. Ungafunda uTimothy wakuqala ngo2 ivesi ngelika 5 usiya ku6. uTimothy wakuqala ngo2 ivesi ngu5 lo 6 ukhuluma njalo ukubana uJesu ungummeli wethu. Ngezinye indaba ezinhle lezo, ngaphezulu kokubana abe ngumahluleli, uJesu futhi ubuya abe ngummeli wethu. Uthi yena uTimothy ivesi ngu5 lo 6 ngokuba munye uThixo, munye umlamuli phakathi kukaThixo nabantu, yena umuntu uKristu Jesu, owazinika yena abe inhlawulo yabo bonke, eqinisa ngezikhathi ezifaneleyo. So siyafunda lapha bathandekayo ukubana uJesu indaba enhle phezulu kokubana ungumahluleli futhi ungummeli. Indlela yezulu kayifani leemhlabeni. Emhlabeni kuyabe kulomantshi, emhlabeni kuyabe kulegqwetha, kodwa ku-hour ye-judgment, kuhora lokwahlulela, uJesu ngumahluleli, abuye abe ligqwetha, abuye abe ngummeli wethu. Kunkantolo yaphezulu ezulwini, uJesu ngumahluleli olungileyo, abuye futhi abe ligqwetha elisimelayo. Ngoba thina ngokwethu asingeke sime phambi kaJehova oyingcwele. Ngezono zethu asingeke sime phambi kaJehova oyingcwele.
Ngamacala usathana walethayo awethu phambi kaThixo asingeke sime. UJesu nguye oncengayo phambi kukaBaba. Sindaba ezinhle lezi bathandekayo. Ukubana ikhesi yakho lekhesi yami uJesu nguye osincengelayo. Usincengela ngalezi izindlela. Ngoba elama qualifications, elama phepha, elama credentials. Okubana usimele. umaHebheru 12 verse ngelika 22 uyaveza ukubana uJesu ulegazi elikhuluma okuhle okwedlula elika Abela. Uyasincengela ngegazi lakhe phambi kukaBaba. uJesu uyasincengela ngehora lokwahlulela ngomsebenzi wakhe awuqedayo esiphambanweni. 1 Peter 2 ivesi ngelika 24 ngomsebenzi opheleleyo wokulungisa uhlupho lwesono. uJesu uyasincengela ngothando lwakhe olukhulu, uthando olumangalisayo. uJeremiya 31 ivesi ngelika 3 uthi uThixo wabonakala kimi ekude wathi ngikuthandile ngothando olungapheliyo. Uyancenga uJesu ngothando lwakhe olungapheliyo phambi kukaBaba. uJesu uyancenga ngempilo yakhe elungileyo. Yikho uJeremiya 23 verse ngelika 6 esithi uJehova ukulunga kwethu. Ufanele bathandekayo ukusincengela ngoba thina ezethu ingubo zingcolile, ezethu izimilo zingcolile. uIsaiah 64 ivesi ngelika 6 uthi ngitsho lokulunga kwethu lapho esithi silunge khona konke kufana njengengubo engcolileyo. uJesu bathandekayo wathwala amacala ethu. uJesu wathwala amacala ethu ayizolo. uJesu uthwele izono zethu. uJesu nguyobamba amacases ethu, amacala ethu asezandleni zakhe. Ungumahluleli, abuye abe ligqwetha, abuye abe ngummeli wethu. Azikho indaba ezinhle ezifanana lazona lezi. Kulabahlabeleli engibathandayo abahlabela ingoma ezimangalisayo eziveza ukubana ngehora lokwahlulela nxa umthethwandaba wezulu phakathi ngeday of atonement, ngosuku lokubuyiswana esiphila phakathi kwalo, bayavuma laba bahlabeleli ukuthi okuqakathekileyo yikubana thina sibheke kuphela kuJesu ngoba uyikho konke phambi kukaBaba ekusincengeleni. Lumhlabeleli uthi nxa ehlabelela uthi yena bheka kuJesu kana sono. Baba ngiphe ukuphila kwakho, eyami impilo igcwele isono, ngembese eyakho impilo emhlophe. uJesu ngehora lokwahlulelwa ufuna ukukunika ingubo yokulunga emhlophe, ufuna ukukunika esakhe isimilo. Lwana omunye umhlabeleli uthi nxa ehlabelela uthi nginje Nkosi ngiza nginje, ngingesusa icala lami, ngohlanzwa kuphela ngegazi nami, mvana yenkosi ngiyeza. Uthi ngiyananzelela ukubana I have no plea, kangilakho engingakuletha phambi kukaThixo ngibe ngumuntu olungileyo. Angila argument, engilakho kuphela yikubana nginje ngiza kuJesu ngingesuse lami icala ngoba ngilamandla lokho, kodwa ngohlanzwa ngegazi elachitheka esiphambanweni. Uthi mvana yenkosi ngiyeza. Umpostoli Paul bese sithi kwabaseRoma 8 verse ngelika 1 lo osekuKristu akusekho ukulahlwa. Abathandekayo, enye indaba yakhulunywa ukubana omunye ubaba wayehamba lo ngumfana kwakho okuncane, ehamba ngenqola yamabhiza. Wafika wamisa inqola laphana, kuthiwa ethe imisile laphana amabhiza asesethuka. Ubaba lwana esephumule enqoteni agijima amabhiza kakhulu. Ubaba lwana uthe nanzelela ukuthi segijima amabhiza, waphuma walandela laye ngesiqubu, wangena emahlahleni, angena egangeni, walandela lona ubaba ngesiqubu esikhulu. Abantu sebemangele ukubana kwenzakalani. Kuthiwa ekucineni ubaba lona wafica lana amabhiza kodwa eselimele, sehluzukile. Abantu sebembuza ukuthi kathi kungani uze walimala ulimalela amabhiza, beza kuma vele.
kuthiwa waphendula ubabalwana wathi hambani liyekhangela enqoleni. Bagijima bayakhangela enqoleni, bafica enqoleni laphana ubaba ubelokhu ngumfana kwakhe okuncane. Ongumfana lokhana okuncane kuthe nxa sokuphuma laphana kwakhula, kuthiwa nxa kwathi sokukhulile kwelinye ilanga kwenza amacala amaningi, kwaze kwagcina sokusenkantolo. Ujaji ngalolo suku wakugweba lokho ngumfana, kodwa kuthi uthe sekugwebile okungumfana lokho kwase kusithi ngicela ukukhuluma, kwathi hayi wena nyakukhumbula wena mahluleli ukubana ngosuku loliyana kudala ngisakhula wawukhona ebantwini abamphathisayo belobaba ukubana bansize nxa ngangizakufa enqoleni eyayigijima lamabhiza. Kuthiwa ujaji waphendula wathi mfana, isikhathi lesiyana ngangingumsindisi wakho ngincedisana labanye, kodwa namhlanje sengingumahluleli wakho, sokuphuzile bekufanele ukubana uphile impilo eqondileyo. Bathandekayo, singavumi ukubana kuphuze ukusindiswa kwethu. uJohane 6:37, uJesu tozayo kimi angiyi kumlahlela phandle. uJesu ekucineni kwakho konke bathandekayo kuzindaba ezinhle lezi ungumhlatshelo wethu, futhi ungumhlatshelo wezono zethu. Weza yena ngokwakhe, umusa lokulunga kwahlangana esiphambanweni. uJohane 1:29 uthi bheka iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. Nanzi indaba ezinhle, indaba ezinhle esikhathini sokuphela. Nanzi indaba ezinhle, indaba ezinhle zokwahlulela, indaba ezinhle zokubana ngehora ngesikhathi sokuthonisiswa uJesu nguye umahluleli, uJesu olungileyo, uJesu onguThixo. Nanzi indaba ezinhle ngehora lokwahlulela sihlobo esithandekayo ukubana uJesu nguye ummeli wethu, uJesu nguye igqwetha lethu. Nanzi indaba ezinhle ukubana uJesu ofananayo nguye umhlatshelo wezono zethu. Bheka iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. uJesu kule ndaba ezinhle ngaye ngehora lokwahlulela, indaba ezinhle zokwasindiswa, ngoba kalikho elinye igama esingasindiswa ngalo ezulwini langaphansi komhlaba ngaphandle kwegama likaJesu. Indaba ezinhle zokuthethelelwa kwezono. uJohane 1:12, bonke abamamukelayo bakholwa egameni lakhe, abanjalo wabanika amandla ukubana babizwe ukubana bangamadodana lamadodakazi ombuso. Indaba zethemba, ithemba elimangalisayo. Namhlanje uNkulunkulu uthanda ukubana ubambelele kuzona lezi indaba ezinhle. Wamukele uJesu njengenkosi lomsindisi wakho. uIsaiah 1:18 uthi woza sithethe indaba sindawonye. Loba izono sezibomvu zithe tephu, ziyakuhlanjululwa zibe mhlophe njengeqhwa. uSambulo 3:20 uJesu uthi bheka ngimi ngasemnyango nginqonqotha. Uma ekhona olizwayo ilizwi lami avule, ngiyakungena ngidle laye adle lami. Sihlobo esithandekayo, lapho ngizwa khona angani kungaba kuhle ukubana uphakamisele inhliziyo lempilo yakho uyinikele kuKristu, ukwenzela ukubana mhla kuvalwa umusa kuphela isikhathi sokuthonisiswa sitholakale amagama ethu ebhalwe encwadini yokuphila. Umlimi asibusise kusena sikhothamisela amakhanda sikhulekeni. Baba wethu othandekayo sezulwini, siyabonga amandla elizwi lakho. Siyabonga ukukhuluma kithi ngokuchasisa kukamoya oyingcwele. Ngikhulekela ukubana bonke abazwelona leli lizwi ezindaweni ezijiyeneyo ngezigaba zethu zokuphila, anganilingaletha induduzo, anganilingaletha ithemba. Lakhe izimilo zethu lisihlambulule, lisilungiselele umbuso wakho zayo masinyane. Kungumkhuleko wethu wokukholwa ngoba sikhuleka sithembele kuJesu asifelayo. Amen.